Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele. Yebo bafowethu, uthi-ke umqeqeshi wekhosi lapha uKhali, uthi-ke uSilver okuyi-striker se-Kaizer Chiefs, uthi-ke lo mjida lona-ke uyi-striker esinobuhlakani kakhulu, esihlakaniphile. Umjida okwazi ukukora ngayo yonke indlela, yabo. Uthi lo mjida lona-ke sazobona lukhulu kuye. Umjida okwazi ukukora nala ongacabanga ukuthi angakora khona vele akore. Njengoba nibonile-ke kule game le esibuya kuyo yeMagesi, ukuthi nje ushaya igoli singalindele nokulindela nje, yabo, ukuthi engaze akhahlele laphana vele washaya langena futhi kwaba igoli nje elihle. Nakuthiwani bekuwumuphi u-goalkeeper laphana bengeke aze alivimbe, hhayi ngoba mhlampe kube kuwu-Chipezeze, cha, namuphi u-goalkeeper laphana beyovele lingene, yabo. Uthi-ke lo mjida lona-ke uyi-striker esinobuhlakani kakhulu ngenye indlela, yabo. Noma-ke engakafiki kule zinga leli ekumele ngabe ukulo, yabo, okumele ngabe ukulo, kodwa uyi-striker nje asithembayo kakhulu, yabo. Naye-ke uSilver uke wakuveza lokho emavikini nje before azoya kule game le yeBhulukwane City. Wathi kumfana omdala lapha-ke yena-ke cha, u-happy kodwa akekho happy, okusho ukuthi-ke usajabulile ngendlela adlala ngayo kodwa akakafiki kule zinga leli afuna ukufika kulo ngomshaya amagoli oseqophelweni eliphezulu, ya. Ngoba uthi hhayi, maybe indlela asesekuyo o-65%, yabo. Okusho ukuthi-ke umjida singalindela lukhulu kuye ngokuhamba kwesikhathi, yabo. Ngokuhamba kwesikhathi singalindela kukhulu kakhulu kuye. Njengoba nawe wazi-ke Mbhemu ukuthi-ke hhayi le ndoda angikhumbuli la mina sidlala khona sithi wadlisa wayeka igoli uhlabuhle, cha, akusisona leso striker leso engathi siyageja, hhayi. Uma ungabala nje amathuba awatholile, hhayi mancane engathi wagejile, hhayi mancane kakhulu futhi ama-chance esingathi wagejile ama-chance engasiyo ama-clear chances, yabo, engasiyo ama-clear chances. Umjida umnandi, umnandi, uyi-striker esisikhumbuza uNukovic-ke manje, yabo. UNukovic asikho good ekudlaleni ukudlala lokhu ukuthi asikho good ngaleyo ndlela leyo. U-good ekukhahleleni, yabo, hhayi uyakwazi ukukhahlela, uyakwazi ukukhahlela umjida. Yikho kuthiwa-ke umjida-ke bathi asike simuphe nje kulama-game la asele, kulama-game la asele ukuthi simbone ukuthi umjida uzosiphathelani. Kodwa nje mina hhayi sengikubonile umjida uyakwazi ukukhahlela, i-target uyayazi, uyazi ukuthi ipala move, uyakwazi lokho. So hhayi umnandi umjida, mina sengikubone konke bafowethu, ngingazi-ke nini noma kukhona kuyini besafisa ukubona, kodwa hhayi sesiyobona khona Babhemu kusasa, akube njalo.